आकाशवाणी इम्फाल R.K Gorani na pau pajari ahanbada maruoiba pau Manipur ngasi mahusagi chani bi amsong harau tayambaga loinana ningol sakauba pangthokli Haryana gi Suraj Kunda ngasi hoduna pangthokadoriba raija singi Griha Mantri sing amadi Uparajapal singi niminini oiba mifam Sintan Sibirda Griha Mantri Amit Shah na sabapati oigani Bharat na hairi terrorism na malemgi santi amade suraksha da khwaidigi hena mipaiba poholiba thawangam oiri amasung Bharat laimina ngasi humda taruk suba Infantry Day gi palan thorom pangthokli Manipur ngasi mahusagi chanabi amasong harau tayambaga loinana ningol sakauba pangthokli Yelangoidigi hauna ngasi gi hiyangagi nini pamba numit asida sahi khudingi yumnak sage on krabi ningol singbu mama mapa amadi mabung opa ebasingna sakaubugi thorom pangthoktuna lakli lambi soroksinda ningol kyan harau tayamna sakauba chanaba uri masina maram oiduna Imphal Sahar gi lambi singda gari singi sang hengatle Lanai lup kaya na su tongan makaluki ningol singbo punna sakaubugi thorom paksana pangthoknari All Manipur Ethnical Social Cultural Organization AMESCO na sinduna ningol sakaubugi thorom tenokpal jilagi thamlai village ta pangthokli Patriotic Writers Forum Manipur na sungasi Bangladesh ki ningol amsu piba sing punna sakaubugi thorom Bangladesh ki Manipuri Cultural Complex ta pangthokli Ningol singi khwaidigi chawrba kumai ama oiriba ningol sakaubuna lakpada Rajapal Ganesan Mukhyamantri Nongthomen Biren yauna lusingba amadi lanai lup kayana miyamda mapung oine ningol oibisingda yaipa paujel piri Laibaki athai mafam kayadasu ngasi Vaidus ki thorom pangthoknari kumai asi Laibaki tongan famda tongan beming Vaivota Bhaubis Bhaitika natrangana Yam Dutiya nasingba thondana thorom pangthoknari Numit asta masal masi oibisingna makhoi mabung opa singi laibakta Tika namduna makhoi nungai yaifaba amadi punsi nungsangnaba isora thongni jai aduga mabung opa oibasingna makhoibu ngak sengeni haibi asetpa wasak launei Pradhan Mantri Narendra Modi na Vaidus kumai ga mari lainana miyamda yaifa paujel piri mangna hai kumai asi mabung mokpa amadi masal masi singi nusit chanaba amadi thajanabagi mari hena sesil hanaba kumai ni Fisheries Mantri Haikam Dingo na hairi sahi khudingi ningol sakaubugi ngagi mela pangthokpagum imoinu ira thoni nimita su ngagi mela pangthoklagani Imphal hapta kangje muda raiji gi Fisheries Bibhag na sindura ngarang pangthokkiba nifumari suba Fish Fair kam Fish Crop Competition from the wangangbada Sri Dingo na hai raija asta ngagi pothoktu mepal tangdana raja sarkar na leptana hotnari mahak na hai raija asina hawju darkar lairiba asi sahi amada nga metric ton 250 romni Mahak na hai sarkar na kana hotnabadigi hawjiti nga metric ton 2,000 puthokpa ngamlagan haibigi thajaba lei awatpa sang asi menkhatpa ngamnaba akanba thabak paikhatli ngari namada sijinanaba phabonga marangkaina puthoknaba raijagi Fisheries Department na thabak paikhatlagan hainasu mantri na phongdokli Raija asta matamga chunaba sana khonabagi khusu khulai sing marangkaina phanganaba thabak paikhatlagan haina Youth Affairs and Sports Mantri Govindas Konthaujam na hairi Imphal khongmanda laiba Fencing Academy da Khelo India Center for Fencing hangdopgi thoromda wa ngangbada Sri Govindas na hai raija sta hauji sijinariba sana khonabgi masak sing asi lising amga sama pamapudra raija asna yumbu oiduna pangthokkiba manga suba National Games ki matamda laikhibana ayambani mahakna handak Kendra Sports Mantri Anurag Thakur ga unabada matamga chunaba anauba sports ki polam sing lainiba wapam hawdokhi maduda mantri nasu yabirakpadagi mathang thada sanction lakpaga anoba khusu khulai sing leiba hauragani asiguma center sing raja aski jila 13 mut hangdokani hainasu mahakna makha takhi mapandi lakpa miyoi singda bara chandok leba miyoi singna bara dal hengadurbe miyoi sing adugi mari makhong ningthina thidongna ba Thobal jila gi deputy commissioner Antep Subhas na hairi masigidamak manangna police station sing mateng longna basu mahangna hairi Haryana gi Suraj Kunda ngasidagi hawduna pangthokadoriba raija singi Griha Mantri sing amadi Uparajapal singi nimin inig oiba mifam Sintan Sibirda Griha Mantri amasung Cooperation Mantri Amit Shah na sababati oigani Pradhan Mantri Narendra Modi su hayeng video conference ki khuthangda Sintan Sibir asida wangangani Raja singi Griha Mantri sing amadi Union Territory singi Uparajapal sing amasung
एडमिनिस्ट्रेटरसिंग मिफम असिदा यावगनी राज्य की होम सेक्रेटरी सिंह पुलिस की डायरेक्टर जनरल सिंह सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सिंह की डायरेक्टर जनरल सिंह अमदी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सिंह जो मिफम असिदा सरुक यागनी आकाशवाणी पाउमिन हाई सेशन तरुक थोना पांगथोकदौरिबा मिफम असिदा तोंगान तोंगानबा वफम क्यागी मतंगदा खनगनी चिंतन शिविर सिगी मपुंग ओइबा पांदमदी सही असिगी निंगतम नुमिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाथोकिबा विजन 2023 अमसुंग 5 प्राण मपुंग फाना चना हनबा ngamnaba थौसिल थरौंग यानबनी मिफम असना केंद्र में राज्य की थाक की तोंगान तोंगान स्टेक होल्डर सिंह मरक्ता थोंग मानन तेंगबांग पिनबगी थौंग सु हेंगत हनगनी मिफम असिदा पुलिस फोर्स पु मतम गसुना सेमगतपा साइबर क्राइम मैनेजमेंट क्रिमिनल सिंह विचार चथबदा अहेन इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी सिजिनबा लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट समुद्र खोंबान की सुरक्षा नुपी सिंह असो एंगाम थोहनदबा अमदे ड्रग कारबार तौबने सिंह यावना वफम क्यागी मतंगदा सुखनगनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी भारत नहाइरी टेरोरिज्म न मालेमगे शांति अमदी सुरक्षा द ख्वाइदगी हेना मिपाइबा पोलिबा थवंग अम ओइरी हायेंग अमसों हांगचित मुंबई अमदी दिल्ली ने युंबो इदना पांगथोकदौरिबा यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेरोरिज्म कमिटी के अखंडब मिफम की मांगोइनेना वफम असी यूएन अमसों काउंटर टेरोरिज्म कमिटी दा भारत की लेंगदबे मिहुत अम ओइरिबा रुचिरा काम्बोस न फोंगदोखिबनी मिफम असी की थीम दी टेरोरिस्ट ने अनोबा मखल की टेक्नोलॉजी सिंह सिजनरकपदा थिंगनब होनब हाइबसिनी न्यू दिल्ली दा पाउमिसिंगा वांगांगबदा रुचिरा काम्बोस न हाई होकिबा सही कुनरो मसिदा मसिगी मेंबर लेबाक्सना टेरोरिज्म थेंगनबदा सिंगथानिया ओइना खुमांग यांगसिनबा ngamle मिफम असिदा यूनाइटेड किंगडम की फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली यावना लेबाक कयागी विदेश मंत्री सिंह सरुक यागनी भारत लाइमिना ngasi 63 सुब इन्फेंट्री डे की पालन थरम पांगथोकली नुमित असगे मई लेनेना ngak सेलमते राजनाथ सिंहना लेबाक असगे थौना फरबलान मिसिंगदा नुंगाइबा फोंगथोप कोलोइनेना याइफा पाउजेल पीरी ट्विटर थागतपा वारोलदा मंत्री नहाई भारत की खोंगलानमी असि थौना फबा अमसुंग थोइदो हेंदोंना हाइसिंगबा कांगबुनी लेबाक असगी मियान मखोगी थौना अमदे कथोकपगी थौंगदा इकाई खुनबु उतली हाइना सुश्री राजनाथ हाइरी आकाशवाणी के अखनन उनबदा खोंगलानमी डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल A.K. समंतरा हाई लेबाक असगे खोंगलानमी सिंह असना फिभम खुदिमकता खुदोंथिबा खुदिमक मायोक यानबा सेम सादुना लेइरी हिमाचल प्रदेश विधानसभा मेखल मिनेपचे स्क्रूटिनी ngasi पांगथोकनी मिनेपचे लथोबी अरोइबे नुमित था असि कुनमापनी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनीष हाई मिखल असदा नुपी लाख 53,000 चनिपाने फुमंगा नुपा लाख 19,000 अमसुंग थर्ड जेंडर 59 यावना पुना भोटर लाख 50,000 चनिपान कुनिपान भोट थादनगनी इलेक्शन कमीशन मथंग थागे 19 मेखल पांगथोकदरिबसिगिदमक पोलिंग रिहर्सल अमदी अतै थबकसिंग सेम साबा हौरे मरक असिदा राज्य दा भोट खोमि थबक तपन तपन कनखटलकली बीजेपी की मकोक थोंगमलु सिंहबा अमसुंग केंद्र की मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नंगरांग उना जिला की कुटलहार विधानसभा की दमक पोट खोंकी मियांगी मीटिंग दा वा ngangbada मंत्री न हाई राज्य अमदे केंद्र की बीजेपी की डबल इंजन सरकार राज्य अदु बहिरम खुदिमकता चौखटपगी माइकैदा पुरकली गुजरात राज्य ब युमथोंग खुदिंग थंगना अफबा इसिंग फंगहनबा ngamba हर घर जल राज्य ओइना लाउथोखरे सरकार के डेटा मतुंग इन राज्य अदु इमुंग लाख 53,63,humdoi चहुम हुमुद्रा निपान दा थंगना तोती इसिंग फंगहनबा ngamle हाइरी राज्य अदु की मंत्री अम ओइरिबा ऋषिकेश पटेल ना मसिगी मतंगदा ट्विटर थागतपा वारोल अमगी पाखुमदा श्री मोदी ना राज्य अदु की मियामना थौंग अदुबु माइ पाहनखिबगिदमक थागतपा फोंगलदुना हाई मसिना मियामना जल शक्ति की माइकैदा कयामुक थवा यावबगे हाइबदु उतले हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हन्ना मणिपुर दंगसी महौसागी चनेबी अमसु हराउते यामगलोइनेना निंगोल चाकोबो पांगथोकली हरियाणा की सुरज कुंदंगसीदगी हौदुना पांगथोकदौरिबा राज्य सिंह गृह मंत्री सिंह अमदी उपराज्यपाल सिंह की नुमित इनी ओइबा मिफम चिंतन शिविर दा गृह मंत्री अमित शाहना सभापति ओइगनी भारत हाइरी टेरोरिज्म न मालेम की शांति अमदी सुरक्षा दा ख्वाइदगी हेना मिपाइबा पोहलिबा थवंग अम ओइरी अमसुंग भारत लाइमिनंगा 63 सुबा इन्फेंट्री डे की पालन थरम पांगथोकली पाउलोइजरे